kulabantwana abanale eczema leyishoyo abanalesifo lesi mhlawumbe nenigqugquzela ethi egcobeni obuyathi abagcobe njalo begcobe enhloboni ke ugcoba phela kuney'nsipho nje ngezisho insipho ngamagama la kodwa ngiyazi ukuthi ungasho mhlawumbe ukuthi ke begade lezi nalezi kodwa yizo noma singezisho ngamagama kube futhi nento zokugcoba lezi ziba amafushane kuba amafutha qobo nezinye ziba yuketshezi iziphi enigqugquzela ukuthi abayisebenzise ukuze agcine engayitholi ke selokhu ivuka njalo lento so sigqugquzele kakhulu ake ngiqale la igezeni nje ngesikhathi egeza ngamanzi akhantuntu akagezi ngensipho ngoba insipho iyenza igwebu leli lenza sibe dry kakhulu isikhumba so sithi akasebenza ngeze ngensipho wangisiza uno cream esithi abawusebenzisa okuthiwa iAquas iAquas ke igama nje elijwayelekile sithi abageze ngawo mase kuma moisturize wakhe isikhumba esidry siyathanda ukuthi kube into enamafushane esitholayo amafushana njena no cream ke bakhona esisiba recommend ukuthi angikwazi ukubamiza amagama nje usushila sizobahlebela lapha kwi-page lethu yomnyango sobabhala sibafakele lapha kodwa nje makwamafushana nje ngoba uyasibona ukuthi somile phela isikhumba se-dry akwazi ukuthi kwesinye isikhathi siyawaxuba phela labo cream ngoba bahlukene indlela abasebenza ngayo abanye badonsa umswakama noma imoisture ukuthi sesikhumbeni abanye bavikela ukuthi imoisture ayingaphumi esikhumbeni absolutely